Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambulu binaka. Se kwengo na pagaleleka ni nonda tukutuku na mbungi endindai. Toltal na kisibu ni misila eteurirawa serua kina musi. Warita na ministani mbula wuni wai frame wange nembete ni tutolo sarti kona beitobi ni misila ene bebunu ena musi ke serua. Ia sa anrabiti wa matau mai beir na ipaleslesi ka wange nembete ni oira ka tobi retiko mai na mateongo ersa angarabi ka sabi abinaka ke mai na ituba kini non rambula. Sapa murine wala ni benga rabi na sul ni dula kiberoto na lewe tolu. Sa tigibuta kina matebele we suba ni kuwa na kena rongo dina kisi membala tendo na tangani ambagi tolu sanga bulka walu kile kasa metegitiko ena takataka ni bolita kini leuna bunua ena takataka ni biadobi. Ocho se bate werlangi embe tegitiko ena ndona thal ni beba kanga taki ena takataka ni biadobi baka kina ena ndona thal ni bolita kini leuna bunua mateni wandindina kina kisi endona wanele ambagi tini gadiwa. Katukuno ni ndorere baki werlangi. Kaya nongone leongo, ni ala kikome no usuri, kangai ndo mebanga taki meboli tiki koe boli, ene Rewa Street e suba. Kaya telangano ngone leongo, ni tiki bulago duruma na nona baka uko taki meboli tiki koe, ene ngauna esenge ambagi tini kalima kina. Na kisi ongo, na toma ni tugaini ene singa ni mataka. Na wiliwili ni kisi ni beba lolo mataki beir na marama ngone lewa kena ngone sama iba toka na minista ni marama ni beba mandua taki ka merseni bunuwanga ni sa kau tama na kau ile una kiana tumbutiko ni be kisi ni beba lolo mataki ena be mbaki wa dore na mataka ni kuwa endo na tayambe me ba dilabi na rendre sa so tabi tiko mai beira na marama kena ngone mai kaya na mata ni sodalpa linta tambuya ni ngandrebi mera tuba tan marama ena pala taki ni non randondonu me tamu suki kina na bei tobolo bira. Kina ngito, esa na musuka sombu kina tini ka bana ndong ngito ena timi nandau ni biba tabulidi ni ragabilo abitu o Gareth Beba. Ko ena buku ni kiana sa roro bola katikumai na sot ni Dubai Sevens ena madho meongo. Kaya Beba ni rasa sulia sa artikumai na leo ni timi na non randina ena benga tita ni tutu ena timi tuntelang Beba ni kau nang gitu ena baka dorobiti etiki ng bimbitiko me baka ni na baka tautaka na bika eratu na raw ni rawata ena boni dawir ni sotsota viti tumbubat tiko ken paranise Argentina ke chavani Dubai Sevens ena tiga butaki mai ne kaono kini kawol ni singa ni bula mayongo mai da bekir na baka leleka ni nonde tukutuku na kiane kuri eronon seman siseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bwading vinaka. Na wini matinganga ni bibang matini taki errere baki. Waku iko tani maya na wini ngani bibang matini taki. Menta do bata kamuluta kamurusa. Bula, wayawa api ni sararane. Wayawa malika patilagana. Nama kikirao ena mataka bau. Di boy tiri kali menit me ono kina tini na bimataka. Boni tiki na bawa rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni rejo namba 2 eviti.